no behu niema and this Mahama president obefam e Ghana I know Ebusuamu akwaba biom emfam bra Ghana nsem TV eso se ne onim se ne ye no oba make sure so be like say ne boa ema video no onua bi nso sa etime ka bi na otime hwe no hu de ekoso Ghana uwie na subscribe de ama Ghana nsem TV esanse ha de ye de no kre enkwa na bebre owa ha ebusua sofu bi e de nsem bi aba beto abonti no kire mu se John Dramani Mahama Ghana mampanyini eye musuo a abetena Ghana so akopem se Ghana mampanyini John Dramani Mahama obefiri aban mu 2028 no eniema tan eniema eya awrewo na ebesi wo man ne mu ebusu ode nsem bebe na to dwamo enhwe video ne mbra ewi a ebedi nkomo yankombra ebusua na abana eba ye na eto ye no eye yawo ene katremade ene abufuo ene niema bi ene ma edipade ye pese ene nyamese ne samosimo de mo pebe ya beja amam de be ya dance die ne say the first year no behu niema and this Mahama president obefam e Ghana no na behu say nyame na frɛ no ananye nyame ko Bible say otreni ni di o man so a de nyame atwusu no o man ne nyina ne je but the boye ni nyame atwusu ne nipa de pa o man bi si apini na yenkase enkoso nto aso but bebre wo animu na konfobone so betra o man mu se kuru no mu a otimu bi otwusu obi man ye de ya tumi say yempe ekomodie ye say di papa na tem onin the only president enyankopon de to na koma so say Ghana a Christian country esum wo wiem o esum wo wiem papa esum wo wiem ye kase esum wo wiem a tuntuma kata wo man no. All right, ebusuamu akwaba biom emfam bra Ghana nsem TV eso o hwe video ye kokkohwe ya Sophie epese o kire say nhum wiase no nyankopon e de enome ato Ghana so ne nyina ne say nipa nyankopon na opese obedi oman no so no na eye Dr. Alhaji Mahama Dubaomia e na Ghana fo ya so woden yenti asem eye amanfo amaso woden ti no nyankopon de enome abesoe oman no so say oman no enti apenie na oman no embre oman no nko eniema eyamu esanse yenti nyankopon enum asem enyame na meka sofo no ene eka bi no nyina ehwe video no na wotin nsem ode to dwa ebusuya mema ne nya wanwa esanse onyim se Ghana since 1992 president je watana kunya no so bia no aso eye afna ye de suwe no impremie no nipa oso mo ba akopɛ eye Ghana mampanya ne ba bi ko His Excellency John Evans Fifi Atamils ono pene Ghana mampanyini a oso afna ne mu de suwe se Ghana mampanyini ba akopɛ kufuo eye mienu papa Flight Lieutenant General John Rawlings eso mu mienu as president, right? Yewura Nana Adodankwa Ekufuado eso mu mienu John Dramani Mahama so di kan so mu mienu dada we kan won in prince aso itan sabra atami so ye no the night of a year 24th of July 2012 John Dramani Mahama eso afna ne mu eso as the president of the Republic of Ghana. Okay? And now osanso mu biom 7th January 2013 esanso swear as the president of the Republic of Ghana. And unhum wiase no waso afna ne mu 2 times. And unhum wiase no makwan ma onso afna ne mu mpre miensa mpre mienu pa na wotimi som. Enti so mu mpre miensa as president automatically no ode nomie aka woman no enyame na meka sa ena research no ekire hunhum wiase no sa na eyi ne honda ho sa na sofo ne pese o kire and enye sofo we nko na aka sa asem we yo asofo ekukudam bebre de nsem bi sei atodwa e de afa eye afna na ye de suwe e wo Ghana hanom sei no enti John Dramani Mahama as president what transfer abra tamisu ye na Ghana for san to abama no 2012 san be transfer as president from 2013 no esan so mu na wasan kwa aba be so mu no wiase no eye no me na mpanifo bu bebe say yentu ohene ade so san fa ne nyeden ensi so what ya say yentu ohene ade so en san fa no nyeden ensi so enu nti Ghana for edikan ato aba etia John Dramani Mahama na kwa kontena fie ena wasan de naba nti ama enome aka akonwa no enome aka eye Ghana akonwa no what did I make sure na say
enome asa aka Ghana akonwa no ode enome aka akonwa no. And this is something that was a sheni ye papa na ye start bompa ye de mo man nya sa asofo ne kire se o man ba be ko apini mu o man be si apini na o man no e beti ni su sofo ne se tuntum enframatuntum entumatuntum akata o man Ghana eso o man Ghana na ye wo mu no ade tuntum akata so a kire se o man Ghana musua ebebo o man ni bridge ebebo bridge ni musua ebebo o man na busua ese wani ense wo ka kire enti it is time I was say Ghana man esori tenase na ye ka kire John Dramani Mahama say Ghana ye wa han Nyankopon enyiwa amaye na emom no eye Ghana fo aso odin na ye ntia 79 na waba se ye ne sa na ye ka kire na ebi obetie ye no wesi fom ama obi foforo aba beto aso na omusuo na ewo no so na aba Ghana so no efiri wo enye sa nso na tie de ya gise ye ma ye mpa ebo mu ye din ne ye bom mpa ya emu odin empa ya emu odin yankasa ne ye bo enye sa oman Ghana ebesi apeni na asofo ne kire mu se musuo na eba no de ehu sesi ano kra no eye comedies de ehu sesi ano eye comedies because the eba no eso sin de ehu sesi a de eba no eso sin de ehu sesi a we eye asema ebusuya eni enyan na kire se akoya wore wo sem kese ede ma Ghana man ya nhwe ne yie na ya mpe ho pomasibire a ebusuya ede asem eni oye neni ohaw kese bebra oman ya meni umienu yetimi na meni umienu ena ye ho ebekire ye meni umienu ena ye ho ebekire ye entimuma ye nhwe ne yempe eye ohaw yi a ye de abeso ayeso yi ne pomasibire na ohayi ntimi mfiri ye so nko na Ghana oman no ensanfa ne ntomapa emfira na Ghana oman no sanfa ne ntomapa emfira isanse ya nya ne sane ya nhwe yi a Ghana man ohawa ye bekomu no ebusuya esewani ensa wo ka kire aya Ghana nsem TV me am ne mbedi nkomo enda no pa medin e de promise mesra mo se ebusuya like ne de ehu hia me kra sen bibia esanse se nipa 400 ehwa at least ne wo se mu 100 plus e de mutimi like ebusuya mesra wo like ya ye nje uska Yakopon hira so nyanto boase na wo hwe ye na wo tie ye na abere bia na Ghana nsem TV ye post bibia wo be hwe na wo boa e ma ye grow page na ye titi ye boa ma Ghana nso eye yie Ghana ye yie a eye ma me ne wo nyina ye de amunyina asesem nyanto boase na abere bia no wo hwe ye Yakopon hira mo na bibia munya mo band ofiri no on hye honom ema mo se na be ya ochina e post ya mo so benya band wo no biaba na ma ba be hwe ma bibia ye kama na ye kama nso e wo honom Yakopon hira mo nyina